ای شف تماشاوان هجا ساعت 9:30 شفه هف پیوینه که گلکی تایبت و گرینگ لسر اکرانین رو داوته و شاندن برپرس اوفیسا مال واشنطن دیار کرده و هف پیوین چیکریه هف پیوینه که به سناتور امریکی و اندام کمیته پیوندین در و کریس فان هولن رایه کسایتیه که ناسکریه امریکیه دوی هف پیوینه ده سه خالین گرینگ جبو سوری و روژ آوای کرسانه هنه سناتور امریکی جدیار کرده را دبیجه وانج ترکیه خواستنه که êrîşî HSD نکه هر وها وانج ریوبریا بایدن راجی گوتنه نابه او ری بدن ترکیه که جاره کدن êrîşî هیزن سوریا دموکراتیک بکه جبر که او êrîş لدجی برجواندین امریکانه فان هولن گوت او دخوازن HSD ببه بشک جو گوتو بیجن لسر پیش روژ سوری هر وها اشکره کرد که امریکا دخوازه ده پیش روژ سوری ده مافین کردان هم ورن پاراستن هم جی ورن داین لبشکی و هف پیوینه نه تماشا بکن ساعت 9:30 شویجی همو هف پیوینه هونی ببینن وەک ئەوەی کە تۆ لە ئەنجومەنی پیرانی و هەروە لە لیژنەی پەیوەندیەکانی دەرەوەشی پرسیارێک لەسەر سووریاش دەکەم. ئەمریکا هاوبەشێکی بەهێزی هەیە لەگەڵ هێزەکانی سووریای دیموکرات و دەشبینی داعش هێشتا هەڕەشەیە. ئایا ئەم هاوبەشەی ئێوە لەگەڵ سووریای دیموکرات هاوبەشێکی کاتیە بۆ ماوەیەکی سنووردارە یان هاوبەشێکی درێژخایەنە؟ Well, we've had a very strong partnership, as you say, with the SDF in the fight against دشار لدجی داعش ده هفکاریه که ما پر خورد به حسد رهیا. هزین سوریا دموکراتیک دشار لدجی داعش ده سر رمی بون. ایجار افتی کلید پر رنگ بمینو هیا ام پشتراس ببن که ما داعش به تواهی تیک بریا و ام ایدیر رابون و خبری خستن کرنا داعش نبینن. هر وها گله کس لکامپا هوله هنو ام دخوازن پشتراس بن که ام ایوان پرسکریکان چاره سر بکن. لی از دوی باوریه دمه که بلبرچاو گرتن رولا پر گرینک آکو حسده ده تیک برنا داعش دلیست امریکا به رنگه که پابنده که پشتوانی وان بردوان بکه. ام دخوازن بشک بن جوان گوتو بیجین کل سر پیش روژا سوریه تنکرن. به برچاوگردن هویتیا رژیم اسد هبونا هزین روسیا رولا ترکیه ده هفرکیه لسوریه ده و بردوامی هولین ترکیه ین آرمانجگرتن حسده. بگومان او آستانگیه که مزن بو. من گلک به زلالی جریوبریا بایدن را گوتیه که دوی ام لب آشکره بکن که êrîşên Tirkiyê li ser HSD neyên qebûlkirin û berjewendiyên niştimanî Amerîkayê qels dikin. ئەی هاوڕایت لەگەڵ سیاسەتی ئیدارەی بایدن سەبارەت بەو دۆخەی کە ئێستا لە باکوور ڕۆژهەڵاتی سووریا هەیە؟ من ji nêzik ve çavderîkiriya û piştrast bûn ji rêveberiya Biden wergirtiye ku wan gelek caran hikûmeta Tirkiye û Serok Erdogan agahdar ku em bi tundî li dijî wê yekêne ku Tirkiye HSD bike armanc. Eşkereye ku mafê Tirkiyeyê qanûnî heye ku di hundirê welatê xwe de her cûre berevaniye bike. Ango her destdirêjiyek li ser Tirkiye bêkirin, çi pekeke be çi aliyek din be, li dema behsa hêzên Sûriya Demokratîk tê kirin, ew pêkhateyeke cuda ye û dişerê li dijî Daişê de hevkarên Amerîkayê bû û pêwîstiya me bi parastina vê hevkariyê jî heye. قسەت لەسەر داهاتووی سووریا کرد. ئایا ئەمریکا هیچ پلانێکی استراتیژی هەیە بۆ پاراستنی مافەکانی کورد لە سووریا لە داهاتووی سووریا و هەروەها کێشەی کوردی لە سووریا چارەسەر بکات وەک چۆن لە عێراق هەوڵیاندا؟ ئەرێ li gorî min pêwîstiya Amerîkayê pê heye piştrast bibe ku weke beşeke ji her cûre têgihîştineke çareseriya siberojê ya têkildarî Sûriyê mafê Kurdên Sûriyê ji bêne parastin û berevanî li wan bêkirin. Bi nêrîna min ev berjewendiyeke girînka Amerîkayê weke beşeke ji hewildanên giştiyên çareseriyê ye. Dibe ku em li Sûriyê bigihîjin çareseriyekê. Herçend ku bi destxistina wê pir zehmet bû. Lê bi nêrîna min bi li berçavgirtina dîroka xwe ya kesane ku nêzîkbûn û hevsûziyeke mina mezin ji bo gelê Kurd heye, xala rastîn li vir ew e ku pir girîng e ku
که سیاست آمریکای و تکیلیا پر گرینگ و خورد نشان بده. ایجار اف تکیلیه که اموه که تکیلیه که تایبت دبینن. از دوباره دکم ده چارچوه عراق که یه گرتی ده. لام رولا گله گرینگ آکو گله کردوه چارچوه ده دلیزه جی فهم دکن. دوایین پرسیارم کرد چۆن دەتوانێت دۆستی سیاتری هەبێت لە واشنگتن؟ جخوا گەلێک دۆستên Kurdan li Washingtonê hene. Lê em her dem dikarin vê xelekê berfirehtir jî bikin. Lewra jî bi dîtina min, gotûbêjên ku têne kirin ku serkirdeyên Kurd serdana vir û paytexta me dikin, pir girîng ye ku bigincem hevkarên min. û wiha jî kirine, ji ber ku ez bawer dikim peywendiya di navbera her du gelan de ji bo xurtkirina têkiliyê girîng e.